GH Live. Everybody, yeah. GH Live. GH Live. Subscribe to GH Live. Everybody, yeah. Okay. Yamobi Bia Kwaba every PMO GH Live. Ghana, Nina, ya Chiamo, Asante Kotoko Chita for Nina, ya Chiamo, Sanso, and other sports, fraternity Nina, Yamakwaba, Shonko Quaiso, every PMO GH Live. Yatanse, Yari Porcupine Palace, Shiao, Ewe Nijenia, Hosape Quaiso. And yet the day yo, and yantiamu, a children brew, and yet they brew, not latest up to speed information about our favorite club, Kumasi Club Yama Poma Metema Santi Kotoko, Ukuma Pima Pimba by the Royal City Club, no, yet are someone 10 times so now. Ye will you me and son, na in some waho, in some waha dewa, me did Derek Saint Kizito, Derek Saint Kizito, many of chance I'm the Jumedi. Asia one who said it, and somebody bet to me, a good el Yan shall say, na yan fan some way and to ja. Asante Kotoko, Aba Beto Ja, Sir Menoka say, one atre aquacoma team, mediama, a couple of players, Eddie Fru, nom Nano Da, a Dini Beto Ja, wingers, nomne midfielders, nom Godfred Aban. Afe a branch or 23 years, 6 May 2001. And then our for a one no achi Cratch and Dean Eddie Bernardino Tete one see a left winger me pacho on also ni hun sam kakra to ja Cratchy cry mo abobo kakra ewo Belgium eno kopie mu so ewo bia ye friend say Canada ema no kobo Ottawa City na ofiri onom na nei obabebo Accra City Stars amedia masa so ni mu a wo bobo hodom kama 28 years ena owo ena Derek Ford Jones 22 years. And I'm painting Kwanya the other coba me pacho but the story no nchemu ni nyina ma say Asante Kotoko intermediary role bi na omudi hu nkomo bisa player ba ko ho nsem na ebetimi aka ofia ha e dia ma say Kotoko ene mediama enkotena ase e ma ye mo ne bo so okopeni player bi a dia wote ye no bosrem ka ena antese ena enafo nsem enti ye break story na chiro mu wa hanom say antese na nkomodie ba ko mienu ba ko pebi ene tefem say oh Cratch no coach ni appreciate no na enkomo coach nsu de otimi appreciate other opponent player na ebikra by next couple of windows and as a next window ebie no watimi awram ene no establish abrabo pofrofro na no atimi atodwa enti enyese Kotoko akọ ho ene yesi emfa ma wo mu any day yo any tetemu bebrebe no me pacho there be Godfred Aban, Bernardino Tete, Derek Fojo, one of the players he miensa we out is nkofo bode day ne ade no emu ba akopɛ ena Kotoko kra bisa na ho nkomo coach no appreciate no ne modern more recently Kotoko enemy tema a boy no ne sa pepepe ena esitie no ma yedi tuja ama ye na tiefo afi yento aso na yemfa we nso emam Uganda ni player bi no bo Kitara FC Kitara where a 30-year-old guy our striker our honomo your friend Dennis Omedi na sa Dennis Omedi na nkofo to ne ma Kotoko wie ye me pacho no so mate me de mam mpanyifo se me fantu ja se bi a chena e no mbeto no dey fine but enei a me no kasa de Dennis Omedi omo enko appreciate ni kra ni ho nkomo kokoam e na pia bonten na wo hwe kra no age no 30 years and over kakra e de 3 months bebre nti okwa to 30 nom ne ade aba abusua ya na crop ya no so mo so build niema na omo to youngsters se na be ya omo so sika no na ombenya kakra tefa bi apie mu na investment da choto na enkonkwo ehwebu ada so oba begin retirement package e dey free hope enti Dennis Omedia of free Uganda Kitara FC na nkrofo enso tempenten kwa ho no me ba cho the news the news ni say ne nkomodie no nya no kresa Kotoko kwa akoto no ene ade bia but of course I mean first story amount say Asante Kotoko wo mo say window no me ba cho Kotoko up to players super omo very okay whether one buy we are mad there be sure kana ma
me ba chotin edu no up to the task obetuma ye adwuman abroso nti manunom ne ade other players nom hono ma enya keto akra nti mpacho mhwa kom ema otri empopo transfer na me round ni nyina ede ama wo no de abobodin na enya no kre na masiso ede ama no na de tie no se bia na surprise package ba ko aba eno me ma percentage kra but eno nya bibi huhu bia se chinchina etwan da bi bia na surprise package ba ko aba but sente sa dia ene me pa cho ye de be wuram na edi awuram ama season no atodwa kama eno ensem a ye de ma yenati for na ye ko players nsem ho no ena met Simba Ture 29 ama Ture no ekofo ene akobi so ansa krache na wa bokotoko ni bi pen ena we player we are na twam kwaduana we are na twam ko bichem we are na twam edi akopiem ewon kran na sei na wo yo niema no say kidito players no me don ba ya na ye bibio ho so do mbe wura adakompo anajache no krajo no enye bete enti mpanyimfo na ema makwanya ene na say minya strikers from kokra out stuff for man nka ball na pai na so mpanyimfo mama kwanya enti mi dura adakompo no ya mama kwan ene me rejache na so ne nam kwa mo ntenten no ho enti mi wura adakwaja ache precisely na so mpanyimfo ema na kwanya eno oni twemu ameture nso ede tudwa na ya na mpanyin se obi enya yikwa amature ya na ne ono no ena kakra wonimu tomre bia okasa he left no akakọ he yikakra ha wo he left no ahwe fam kakra ka ho ntisa ebesi buoso ne santi ena Kotoko mpanyinfo nso wo ma tena ase targeting on various players wo mo energy wo mo player amukọ no ho a omo ehwa omunya no na omo pe option dia to achi sa pepepe enti shokan ya enei oye enne ya ono so ekwakope abroche sika die me pa cho nti eno mo ye quick enya tinedu even for the last week I to atum didada me pa cho best a couple of weeks ago ena yewi akwada no bo so me kra ya ba ne sa nti na Kotoko nimde oye se sure kan ehete snaga na definitely tinedu appreciate a compliment mfimfi ho na atoa so de kona nimu enom eni nchimu a yere ma yere tiefo nti amature de no mo na mo bisa sare na amature emfa ne players ema Kotoko no Kotoko na opunu hinime no yenya ema ne lock o de anase key o de be bie lock no de awuramu eno eni nchimu kakra yere ma yere tiefo nti with regards to transfer ho sam kakra yere ma yere tiefo enyina ene se CCI ebia na one surprise package aba me pese me bodin ni say uko bodin na ibibio na mpanyimfo so trust yen edidin no ama GH Live Kotoko Pokepan Palace dia na ye to ye bokakra ama appreciate niema ansa na ato so edi amount de me kan say ebia one surprise package ebetimi atodwa na no so enye gidi say ebia chinchina etwan da bi ene ebetimi ba say asuafo yaboa nu ya ene edi be rust season mu na ya toa so ahu se di nsusu no ebeko na matete te se ebi kra ye betimi close transfer window no na 1 free agent bi a we striker omuni ni di nkoma am so betimi surprise package no on say free agent no oba na se wa kuta oniema I think say even see a 2 window num kra you are eligible say betimi our transfer system ni mu eno nkoma kakra ya tie a ye dey tudwa enti like is Kotoko be signing major one signing na aka ho no encheda enkonkoye bibia sa se enei ye ba be kum ye ho akwa break bank da bi yes but the matter and am the tudwa and it say bia na one player a potent striker and aba abeka ho no kra no we free agent on the club awie we frowing we in the club awie and likely so ba and am say window no si atum kra free agent there no mutimi ram at any given point in time na me pacho akwanya betimi akọ e de ama no bare nte sanso a ye de besi he ya ni atoa so with this players ayenya wo mo for the season now for ya toa so e de akọ enim na nyame bo a January window no esa opina na Kotoko asa atentam market no ani bire so gadendim gadem kwan so na bibia awie peye e wo mo enti players atete ye samanfo link mu to Kotoko no eya utibia na wapensuo bi anom na watwetwe kakra so obetwa nso a enam se bebre o presenters na otu mu ka bebre agent nti ya no ma no
omo de omo ade e na link Kotoko. Yes, ye bie so nti sa pepepe e na esitie e onum ti with regards to transfer Kotoko transfer mbela beba mbela beko hwan ni nyina no only one call e na Kotoko mpanyufo e place here e wo mbela camp aha na no so enye se kotobekuma bia nti mbela e ko hwan a mepacho enhwa kom ma otrim popo coach and the prosper net ogum the last time omo meeting ewo bia ye friend say Elmina and San and na dua is that is this Saturday won betimi atu omoto akopiem ewo hohoi na don't worry cap owura Peter Mewu ni memorial cap oba ma me no mepacho itimi atodwa no de tie ene say wo coach and the prosper net ogum onyabotre assess niema baby a chimatoa ni adewa wo correct various mistake nyina eno enchemu a ede ma ye na chiefo na se enen wo mu tactical board no so once again television ni boho na coach erewremu ankomodie ni ade nyina etodwa baby a limitations kakra wono wo mu atimi nso ahwe ama bibia atodwa ye di nkomo ewo Kotoko technical dugout was kizito ose mo emma bibia anya yi se ye bie season na no na se goalkeepers coaches mienu a Kotoko ye wono se omoka se Mohammed Kamara with inscription of head coach papa your friend said Prosper Nate Ogum oka se Mohammed Kamara and as Frederick Asare and up to the standard so betimi ada season opener ama Kotoko and so be first choice goalkeeper ama Kotoko Omon koshe ni fan je benkum koka se sebe we chinwafu we be ko blaster we blaster enko aha sa pepepe de tie nyina ene se Kotoko benya 3 points no ena ehia Kotoko na nya se ebia ye be hwenhwehwani mu aba ye hwan na we nie da bi obia o Kotoko camp obi etua neka enti wo training grounds obeku ho no ena kwanya beko ede ama wa obetimi start the same thing applies to every position. Yes, a smart obo na se emfa obi beba bebo yes Patrick Esi edunum ene lodamu amonso ejina ntenteno ani bra ba ablo ene crutch friend say onel monso epia na mpia blame nie Henry Ensuni ono crack ganye so buade super ampanyufo apese omode na eka captaincy no eno eni nchemu a ababeto dwa ye de ma ye na chefo nti ye round up transfer na de ma onyame boa transfer window no few hours time yemfa na se tena virtually 24 hours abeba wiye na edana abeba wiye no transfer deadline no ye ba betena se live ni a video ni a follow everywhere of various clubs ni nyina including the major Asante Kotoko na ye de amount na de beto film nyina no ye de amount hi GH live me de Derek Saint Kizito Merasi ye se oni me di ahyiamu nyamom yemfa ntudwa se ahade eye Kotoko Porcupine Palace waba no subscribe na nyina no afra dwumu akwa dwumu na Phyllis ni nyina no etefe ma hwibrel ne de amam na ye de aboa ama bibia hukiu kama ba be make sure say yemfa inchokiu nsam na himfie anyhow no sa pepepe me de Derek once again Saint Kizito. Everybody, yeah. Moving teenage life, and go far away. Moving. Everybody, yeah. Moving teenage life, and go